برنامه وقت خانش باز در مهمانی شما. سلام دوستانی خردسالی من. سلام بچه ها. عزیز جان، لالا جان، میبینم که تصویرهای زیبا آورده اید. بله معلومه جان. ببینید بچه ها، عزیز جان چگونه تصویر مورچه را کشیده است. آفرین عزیز جان. معلومه جان. لالا جانی ما هم تصویر خیلی زیبا آورده. بله این این رسم ملکه مورچه. بله. هر دوی این رو شما کشیدید؟ بله. آفرین. خیلی رسمی زیبا تصویر کرده اید. بچه ها باوری دارم که شما هم رسم های زیبا تصویر کرده اید و با برنامه وقت خانش آن را فرستادید. بله. وای معلمه جان. لبای؟ دوامی کتابچه رو میخونه؟ البته میخونیم. اما اول ما باید به خاطر آوریم که در برنامه گذشته درباره مورچه ها چی معلومات پیدا کرده بودیم؟ مالش در برنامه گذشته درباره خانه مورچه ها، نمودهای مورچه ها، بله تخم گذاری و زیاد شدن مورچه ها خوانده معلومات. آفرین. باز درباره تقسیم وظیفه و کار مورچه ها هم معلومات گرفته. آفرین بچه ها، آفرین. شما میخواهید درباره زمستان گذرانی مورچه ها معلومات پیدا کنید؟ بله میخواهیم معلمه جان. خب در کجا؟ مورچه ها در فصل زمستان خواب میکنند و بهار دوباره بیرون میبرویند. در این وقت تعداد آنها زیاد میشود. ملکه مورچه های آینده و مورچه های نرینه بیرون برآمده پروازکنان به دیگر جا میروند. آنها به مورچه خانه بر نمیگردند. بسیاری از آنها تومه پرنده ها یا خوراک خزنده ها میشوند. ملکه مورچه ها خانه ساخته عائله دیگر برپا میکنند. عمر مورچه دراز نیست. گاه به 1 ماه نمیرسد. اما ملکه اگرچه سرکار و پرتشویش است عمری دراز میبیند. به هر دقیقه 1-2 تخم میگذارد. با وجود این بعضی از آنها 1 و بعضی دیگرش 6 سال عمر میبینند. اکنون به من گویید مورچه ها زمستان رو چطور میگذرانند؟ مورچه ها مانند خرس، مور و بعضی دیگر حیوان ها به خواب زمستان می روند و بعداً بهاران دوباره از خانه هایشون بیرون می آیند. بله درست. اکنون گویید که مورچه ها چند سال عمر می بینند؟ مورچه های کارگر کم عمر می بیند. اما ملکه مورچه باشد از 1 تا 6 سال عمر می دیده است. تشکر برای جواب های درست. اکنون در این قسمت معلومات درباره بیمارشوی مورچه ها می باشد. بله حاضر می خونیم و باز معلومات زیاده می گیریم. بیایید. اگرچه مورچه ها تازه‌کار و آزادند بعضا بیمار می شوند. آنها عادتاً زنبورو خورده زهرآلود و از زهر آن هلاک می شوند. وقتی مورچه زهرآلود شد مورچه های دیگر این را در حال پی می برند. مورچه های بیمار با مورچه های صحت رابطه را قطع می کنند. زیرا نمی خواهند بیماری آنها به عائله سرایت کند. آنها روزهای آخر عمر خود را دور از مورچه خانه می گذرانند. معلمه جان من به دانگی مورچه ها در حیرت ماندم. با مورچه های بیمار علاقه نمی کردن که از بیماری سرایت نبینند. احسن به شما، احسن مورچه ها، احسن به شما. کاش در بینشون دکتر همه بود که مورچه کنی بیمار رو صحت میکرد. کاش. لالا جان درست میگویی. اگر آنها دکتر می داشتند البته که آنها را صحت میکرد. بله. آیا میدانید که مورچه ها کی در روی دنیا پیدا شدند؟ شاید 1000 سال پیش؟ نه، مورچه ها حشرات قدیم ترینند. شاید 5000 سال پیش پیدا شده باشند. شاید. بچه ها بیایید بهتر در این باره از کتاب میخوانیم. بیایید. اولاد مورچه ها بسا قدیمی است. آنها بیش از 1,000,000 سال است که در روی زمین زندگی میکنند.
дар дунё тақрибан 8000 нави мӯрча мавҷуд аст. баъзе калонанд, баъзе хурд, баъзе сурх, баъзе сиёҳ, баъзе ҷангҷӯй ва баъзе сулҳталаб. аксари мӯрчаҳо хонаи худро дар зери замин месозанд. қисми дигар дар хорзор зиндагӣ мекунанд. баъзе дар болои гиёҳу дарахтон хона месозанд. мӯрчаҳое ҳастанд ки ҳунари хонасозӣ надоранд. онҳо ба даруни меваҳо даромада зиндагӣ мекунанд. баъзе мӯрчахонаҳо аз барги дарахт бино шудаанд ва мисли тӯб дар шохаҳо овезонанд. ҷисми мӯрча сахт аст. пӯсташ ба шиша шабоҳат дорад. бачаҳо, акнун фаҳмидед ки мӯрчаҳо кай пайдо шудаанд? ин ҷонваракон хеле таърихи қадима доштанд. бале, азизҷон, дар дунё қариб 8000 намуди мӯрча мавҷуд будааст. мо танҳо 2 намудашро дидаем: мӯрчаи сиёҳи болдор ва Бале. мӯрчаи сиёҳи майдача. бачаҳо, Лабай. оё шумо дар бораи дигар нави мӯрча маълумот доред? Кадом? яъне мӯрчаи асалдор. Чӣ? Асалдор? Асалдор? бале, Не, нашунидаем. тамоман нашунидаем. пас ҳозир маълумот пайдо мекунем дар бораи мӯрчаи асалдор. Вай, чӣ хел мағз! Бачаҳо, инаш боз шавқовартар. бале, Биёед ҳамроҳ хонданро давом медиҳем. давом медиҳем. дар дунё як нав мӯрчаҳое мавҷуданд ки онҳоро мӯрчаҳои асалдор мегӯянд. мӯрчаҳои асалдор дар шиками худ як халтаи пур аз шаҳду асал доранд. агар шумо онҳоро бинед, гумон мекунед ки дар пешатон донаи ангур роҳ рафта истодааст, зеро шиками он мисли ангур ҷилоноку шаффоф аст. ин нави мӯрчаҳо баъди борхалтаашонро пур аз шаҳд кардан ба хона омада мисли себ худро дар сақфи мӯрчахона овезон мекунанд. мӯрчаҳои коргар ба онҳо наздик шуда бо нешҳои борики найчамонандашон халтаи пури шаҳди онҳоро мемаканд. як мӯрчаи асалдор метавонад даҳҳо мӯрчаи коргари гурӯҳро ғиззо бидиҳад. бачаҳо, барои чӣ намуди ин мӯрчаҳоро асалдор мегӯянд? барои он ки шаҳди ҷамъовардаи онҳо ба мисли асал ҷило медодааст. Бале. як мӯрчаи асалдор чанд мӯрчаи коргарро ғиззо медодааст. бале, дуруст. муаллимаҷон, лаббай. олами мӯрчаҳо хеле аҷоибу нотакрор будааст. ҳарчи бисёртар хонем, ҳамон қадар бештар маълумоти нав пайдо мекунем. бале, ҳайрон нашавед. чаро ҳайрон нашавем? ҳайрон мешавем. ҳайрон нашавед, ин қисми навбатии китобча аст. боз ман фикр кардам ман ҳайрон нашавам. не азизҷон, хонданро давом медиҳем. давом диҳед. давом медиҳем. агар баргеро дидед ки роҳ меравад, тааҷҷуб накунед. дар зери он мӯрчае қарор дорад. онро боғбон мегӯянд. ин нави мӯрчаҳо шабона низ кор мекунанд. аз дарахт баргро бурида ба мӯрчахона мекашонанд. ин баргҳо барои захираи занбурӯғ истифода хоҳанд шуд. чунин мӯрчаҳо занбурӯғҳои хурдро кашонда миёни ин баргҳо барои зимистон захира мекунанд. онҳо ҳатто дар замине ки он ҷо занбурӯғ рӯидааст, аз субҳ то шом кор мекунанд. гирду пеши занбурӯғҳоро бо шонаҳои пойҳояшон нарм мекунанд. ҳашароти зараррасонро аз танаи он дур менамоянд. баъзан ба болои онҳо барг мегузоранд, то дар зери офтоби сӯзон хушк нашаванд. барои ҳамин онҳоро мӯрчаҳои боғбон меноманд. мӯрчаҳои баргбар ба дарахте ки 30 метр қад кашидааст, натарсида баромада мефурӯяд. мӯрчаҳои баргбар гоҳо дар як шабонарӯз тамоми баргҳои дарахтро бурида онро урён мекунад. бачаҳо, барои чӣ мӯрча баргҳоро ба хонааш мекашондааст? барои он ки захираашро дар он пинҳон кунад ва безарар нигоҳ дорад. дуруст. бачаҳо, акнун ба ин расм нигаред. марҳамат. ба фикри шумо
дар ин расм мӯрчаҳо чӣ кор мекунанд? муаллимаҷон, Лабай. ин мӯрчаҳо бо ҳашароти дигар дар танаи дарахт ҷанг мекунанд. бале. ҳозир инро мефаҳмем. қани биёед. баъзе мӯрчаҳо мисли одамон барои шир хӯрдан чӯпонӣ мекунанд. чорвои мӯрчагон бузу гову гӯсфанд не, балки ҳашараи хурдест ки шатта ё гиёҳҳо ном дорад. мӯрчаҳо онҳоро пагоҳӣ ба чарогоҳ бурда бегоҳ ба хона меоранд. шатта вақте шаҳди гулу гиёҳро хӯрд калон мешавад. мӯрчаҳо бо меҳрубонӣ онҳоро навозиш мекунанд ва шираи гулу гиёҳро аз онҳо макида мехӯранд. ҳатто тухми шаттаро зимистон дар мӯрчахонаи худ нигоҳубин мекунанд, то наслаш нобуд нашавад. ҳамин ки баҳор шуд, ҳашароти нав аз тухм баромадаро ба чарогоҳ мебаранд. аз гиёҳе ба дарахте, аз дарахте ба гуле бурда онҳоро фарбеҳ мекунонанд, то шира фаровон шавад. бачаҳо, лабай. чаро мӯрчаҳо шаттаро нигоҳубин мекунанд? барои он ки аз онҳо шираи зиёд мегиранд. бале, мӯрчаҳакои доное боз шаттаҳоро чӯпонӣ ҳам мекунанд. ой ай ай чӣ шуд азизон? исто ана рафт. тамом, рафт. ин азизҷон, мӯрчаи азиз, ин мӯрчаи ҷарроҳ буд. бале, ҷарроҳ. муаллимаҷон, лабай. мӯрчаҳо ҳам духтур доштанд? духтур доранд мӯрчаҳо. ҳоло дар бораи мӯрчаҳаки ҷарроҳ мехонем. дар осиё, африқо ва амрикои ҷанубӣ барои табобати захм аз як нави мӯрча истифода мебаранд. табибон пас аз анҷоми ҷарроҳӣ пӯстро ба ҳам наздик карда дар фосилаи 4-5 сантиметр як мӯрчаро миёни захм медӯзанд. албатта он дар зери пӯсти одам боқӣ намемонад. як қисмати он дар беруни пӯст духта мешавад. вақте ҷароҳат шифо ёфт, табибон кӯкҳоро мекананд ва мӯрчаҳоро мегиранд. ин мӯрчаҳо хун ва зардоби ҷароҳатро ҷабида мегиранд. яъне духтан ва пок кардани захм вазифаи онҳост. барои ҳамин онҳоро мӯрчаҳои ҷарроҳ мегӯянд. ваҳ, чӣ хел мӯрчаҳои доно. ваҳ, ин боз чӣ намуд мӯрча? ин мӯрчаят ба мӯрчахона замбуруғ магар мебарад? не азизҷон, ин намуди мӯрчаро зомби мегӯянд. зомби? бале. мӯрча ҳам зомби мешавад? бале, мешавад. ҳозир ҳамроҳ мехонем ва ҳамашро мефаҳмем ки чӣ тавр мӯрча зомби мешавад. зомби. тавре медонем, зомбиҳо фақат дар филмҳо дида мешаванд ва онҳо тахаюлӣ ҳастанд. вале дар баъзе ҷангалҳо зомбиҳои ҳақиқиро дидан мумкин аст. масалан, дар ҷангалҳои амрикои шимолӣ, аврупо, австралия ва русия замбуруғаке мерӯяд, ки метавонад ҳашаротро ба зомби табдил бидиҳад. вируси он дар бадани мӯрчаҳо бештар нуфуз карда онҳоро ба зомби мубаддал мекунад. вирус аввал ба сари мӯрча ворид мешавад. ба муддати 10 рӯз дар бадани он рушд мекунад. сипас аз ҳар ҷои бадани мӯрча сар мебарорад. дар бадани мӯрча захмҳое ба мисли замбуруғи заҳрнок пайдо мешавад. ҳуҷайраҳои замбуруғ ҳаракат ва рафтори мӯрчаро ба ихтиёри худ мегиранд. мӯрча хонаи худро тарк мекунад. ба ҳар ҷое ки барои наслгузории замбуруғ муносиб аст меравад. вақте мӯрча ба макони дилхоҳаш расид, ҳалок мешавад. ҷисми он ба хок табдил меёбад ва аз хоки он замбуруғаки заҳрноки дигаре месабзад. лола, лабай. азизҷон, лабай. акнун шумо ба ман навъи мӯрчаҳоро муайян кунед. кани мӯрчаи асалдор, мӯрчаи болдор, малика мӯрча, мӯрчаи зомби, мӯрчаи ҷарроҳ,
офарин бачаҳо, офарин. агарчи мӯрчаҳо хурдакак ҳам бошанд, дар муқобили душман ва ғизои бузург хеле бақувватанд. баъзе аз онҳо ҳатто метавонанд ҳашароти аз худашон 50 маротиба калонтарро кашида баранд. ин нави мӯрчаҳо тақрибан дар ҳама ҷо зиндагӣ мекунанд. мӯрча барои нотарс ва қавӣ буданаш дар бисёр афсонаҳо қаҳрамон шуда филро ҳам тарсондааст. филро ҳам? бале, саъдии шерозӣ дар бораи мӯрчаҳо чунин гуфтааст: мӯрчагонро чӣ бувад иттифоқ, шери жаёнро бидаронанд пӯст. шоирон дар васфи мӯрчаҳо бисёр шеърҳо навистаанд. шумо бачаҳои азиз метавонед онро пайдо кунед ва аз ёд кунед. бале. фиристодани расмҳои тасвиркардаи худро ба барномаи вақти хониш фаромӯш накунед. инак барномаи имрӯзаи мо ба анҷом расид. хайр, то барномаҳои оянда. хайр.